Kathar sarke support kuru. কিহৰ আশাত আপুনি জয় কাঠাৰক ছাপোৰ্ট কৰিছে জয় কাঠাৰ ছাৰ এতিয়া যেনেকৈ নিহি হেৰি নহওক মানে জয় কাঠাৰ ছাৰে আমাক মানে আগুৱাই লৈ যাব আমিও আগুৱাই লৈ যাম আৰু ছাৰটো যেনেকৈ নহওক আমাক সহায় কৰিবই যিমানে যি নহওক আজি জয় কাঠাৰ ছাৰে আমাক আমাৰ ওচৰত আহিছে আমিও তেখেতৰ ওচৰত যাম আৰু গৈ থাকিম আৰু যেনেকৈ নহওক মানে আমাৰ জয় কাঠাৰ ছাৰক জিকাই দিব লাগে আমি জিকাই দিম বুলি পেলাই আমাৰো আশা আছে আমাৰ সকলো ৰাইজ তিৱা কাৰ্বি আৰু মিৰি মিচিং ৰাভাসকল সকলোৱে আছে আমাৰ লগত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি মানে জয় কাঠাৰ ছাৰক জিকাই দিবলৈ মানে আমি চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ rat sokol rat dalang ai thaji para sewas tong che tiwa chade roi rokom do sokol lo nuipido nipido aro sai susu tiwa rat aro chat sokol sai susu lo kumai bolido mat posi agam do sokol testinya try-nya sokol che tiwa culture ro kumail do ba ki miso musuh bo kumail do jiwa mat kumail do chat kumail do dengan jiwa cade hoyo che jai kathar sar che musi debenda barina rat ko raba musi che jai kathar sar pido ching খুব মন ক্রোয়ারেলো যে jai kathar sargo মানে akbare song hon madim ching sokol tiwaro ro akbare na nango aro akbare thana nango aro jay kathar sar bahut kumun living aro khira living hiya jay kathar sar mane bahut abo শিক্ষিত living শিক্ষিত হং মানে বহুত চিলো লাইসিকি মাদিম aro retired honga আর be minimum IAS retirement abo retired hongdo marap be ta retired hongan loge lo che ebe makane bisa pakore abo party hongdo on madim ching APHLC party hong madim chia sai chingbo abo chinga thung lage sto aro thung lage no kunung ching je tiwa chat aro karbi Miri missing karbi garo khasi bimun kuki rengma ro sokorchi di masa robo chengan logo sai thung khai do ching thung khaw ni kunung tau chinge jai kathar sar bo sai chinga kumun man do aro kumun man matim chingbo bego pipurgo ching tino sane bohong do began kunung tau chinge jai kathar sar go ching nias kai do kheblanga chinga bo thai manong thuli manong hon madim chingbo sai akbar lina nango rasro tiwa sakurla sakopat nay ontong ba karbi sakurla sa patay lo ontong ba missing miri kasilo ontong che tiwa chat aro karbi chat jikunu mana che tiwa miri missing pimun chengel go chapna na naido aita pegan kun chenge kabo jai kathar sar do che kisi subiu chea sai abo kisi subiu chinga budos abo chinge jai kathar sara kisi subiu budos madim ang bahut angedong nabor ibo tau sokolo nuido jai kathar sar go konasone je amri boramre ukijoga pi madim chea bahut alosona koreoska aro meeting o paseoska ching konai dong nuidong egane nabor bibor sokolo tiwarau mikiro ngong sop lo che thung nai madim che jai kathar sar go chini sohon madim ai thai je pora ang gedom to kai dina ang tiwa radroi phalje para tiwa chade phalje para ang che tiwa rad go ang sai krumung to ba khopja ti khop mat khorong ching sokol bo pasekromano honmatin ang taw nai dong ebe social media to
আপোনালোকৰ চেনেলৰ নাম আছে মালং নিউজ আছে খামৰেন নিউজ কাট নিউজ হামৰেন আবিৰতা হেবে তিনটা চেনেল গো চাংমাতিন आंना बुथङा खनायासा कारणे बा चिं बासेखमा कारणे ताव आं नायदों बेसे आक्सिगन्दा सकल तिवारात गबा आं सेवा पांगायस दं सेवा पांगाय लापेन दो आना कार्बिरात आतुमा फान्ता इदली कार्बि आंलं इस्ट वेस्ट एन्ड अनपेन दिमा हासाव दो आना कार्बिरात आतुमा फान्ता निलि किचिं सि कार्डम पिग्लो कार्डम तो आं तिवा खादारेले दा आलोचना रिला आना साइमान आं दो बहुत सिवा लिबिं दो हिया खाइबो बे चल्ली थाना लो आं खसयमान दं जे एबे चल्ली थाना खसयमानान कुनुं बा नुआने कुनुं साइ cheran manani kunun anga mono tugnang do bese ang songa liwane pantha do aksigonda lachi tiwa korong siwa tiwa mat siwa ara tiwa rokom lawa bisa kanthi churi ethabo nol thawa chol thawa che tiwa chat east karbianglong west karbianglong aro bangjar dimasa bo thaido bisi ching tiwa khada siwa logolo ola samo bo thaido thanda theba ang etha do east west karbianglong tiwa chasi thawa tiwa ra rogo ang begolo na botongo angina pichadong ye hega malong do ching ebe bharat satin hungyama ago indama thaidomang ar bharat satin hungane phaso ebe karbianglong council district council manane phore phara bene phasa ching indamang thaidong ar padiong thaidong ar bathali thaidong bego sai man solok songkhromanon manse ang etha naidong bese ang etha chinge tiwa chatro do ekamang do je be 1951 bene age phara bo 1939 no onong siksidul khongbidan lekhwane phoro bo chinge tiwa pisairo lidom sena na cha bego do hebe longdo siksidul khongbidan ne bega ang bahut phoro na se sai susui nidong bese isu lekha gon mandong nidong bese ebe khongbidan mote khongbidan dong do sogol gobo nola sogol nola mana sogol chola mane be khongbidan mote se liuna bese be khongbidan mote cholgai se cha khamungai bo lagi nango bese ching andar mundar chola ligai do lagi nangya hon matin ang nido bese ang sogol tiwarat gobo alusona rina pichara to pelo je batho ching thanga liwanja chola ligai bo te tiwa satron ta jonmo ngane 1986 jonmo dom bisi pore para chinge ching makane tiwaro thawana thawaro do STP hon manse lekhewani thai dom bese sokol tiwarat ro Sunday sur matin andolon rigai bo naba officially kamchol matin STH riga bene agolo be 86 agolo chingdo ST Hills begama hongan umar be do chingsio pantau piganga be thik begama lo hebe khongbidano cha lekhan thaido chinge tiwa ro behegama thaido right do regional council aro village council bene right thaido local begoto mana phono hongai bo mana phono hongai be isu ching thungna mano chapna mano somon mon koba mano chola mano these mano manya bedo phase kada cholgai se siu romla khrom nangai se bene kuti mano manya mai rana mano manya phase kada belogo bese ching hanajar binajar jing palja ritanan ya tiwara dro bese ching sokol bo ching judi thunge chabe nangai do hebe su khongbidano lekhane mote chingbo mano ar ching manyama de piga hondo eta BJP ro piga hondo village council oso honatin chapke do che tiwaro go be village council osto hona do be do 5th schedule rokom manliu be ganse 5th schedule rokom village council do chinga do nangya be do 5th schedule longda be panchayat mahase hongo be panchayat do chinge isu 6th schedule area do hongya aro thangya bese hebega 6th schedule khongbidan aro bar son ar isu ar puning
베베 공비단 못해서 징 졸라고 태세 징 아게나바 아게니 디네 차에 로로콤 아로 아게나바 베가말로 징 마노 아로 리나라오 에레 징고 BJP로도 ছাপিটো ভিলেজ কাউন্সিল অসহন মাতিন তো ভিলেজ কাউন্সিল তো ফিফথ শিডিউল ভিলেজ কাউন্সিল চিয়ান দরকার নিয়া বেকানে সকল টিবারা বিচার সাই সুসু বুল দিগাই দ অসংল পুরি ফয় বেগন নায়া হন আরো লগল চিঙে কার্বি আংলং কাউন্সিল দ 1951 সন মানানে আর বিসিনাল খেজঙানে বিসিনাদ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থাইদম বেনে ফাস আন্দোলন নাং মাতিন বাদে সান্দি সুর মাতিন সকল টিওয়া চার চে কার্বি চার আন্দোলন নাং মাতি 1996 মানো MOU সাইন রুয়ানা SDC পার্টি নি ফালজে পারা 22টা পাওয়ার লাবানা হাজিগা বে 22টা পাওয়ারে পারা কিছা 12 নম্বর দফাও বু সাই কিরাওয়া মা লেখেওয়া থাইদা বেদং দ পঞ্চায়েতি রুল মাছে লেখেওয়ানে হংগা বেসে do chamgai bo SDC go bo ching original yakha chago bo original yakha mane bebure labane korong go songali dong je SDC ne muwa arabo ching hemprek mano ba nothang mano na do phonyaka karon sajali be parcha se sakuri hunga be changa be appointment oso 10 par appointment osaria bese SDC ro e muwa do aro nothang mana ba hemprek mana do ar phonyaka bese eta SDC do bedo labare yakha plus office abe chingli dai bega nabor nindo chingli dong buba losona ridong bu mane che duaramla khomosti ne 18টা পুলিং সেন্টার হুজাই ডিস্ট্রিক্ট হালস হনমাতিন সো মানে খনাই মান চিংলিবানে আর উপরি সিঙে ডিস্ট্রিক্ট কিনিং রিড আর নাদি নাদি ইন্দা ইন্দা রিড বে খাটা চিং নিনা লিবানে পেছে আর কার্বি আংলং চিঙে Tiwa village council hama ba oinaino nabanabi hamane kagos pati basi char ostohman chingbu ninalida bu ikhubo kagosya bese thado chingo সম্পূর্ণ ছাপকে don man ching gomandong bese sokol tiwara rokoilo nabutong bo khose aro nabutong do ijing amri jinge tiwaro radrogo angkhundong nabutong do english bo forena khopsiu aro nabutoi taijing sai forewa sigawane living robo sai degree thawa living thaido nabur amri komostine living robo pujila kunila to bese nabutong siwarolo saberabe na phigai do khop thama pai ho aro ebe MP election na karone do ang chasi nuasi do chasi ambo eta 34 years songtai do political hongkainya ka bang kodorane to বেশি পছর আং চাষি লিডার গন নিদং এবে যে আই কাঠার এ সমান জ্ঞানী লিভিং আর সিওয়া লিভিং পুঁজি মানা লিভিং চা বেগানে কোন এ বারসার যে আই কাঠার সার গ সকল ব বে কিসিনে সুবিউ ভূত অসমাতিন চিনিয়স হনমাতিন আখারি দং আর হেবে কিসিনে সুবিউ ভূত অসমাতিন যে কাঠার সার গ যদি চিনিয়স বাকাই চে তিওয়ারওয়ে মানা নাঙা mat pol rogobo mano nadi nadi dorkar bat baka dorkar chinga mana nanga hebe khongbidan mote ching manong began sogol tiwarat gobo chabe rabe naikina ostong bese che tiwa phalje phara khoidaman khongothon dado bene mungobang song all tiwa student union ar TMT tiwa mathunlai tokra Atawa, All Tiwa Women Association, TCS, Tiwa Culture Society. Nabur Sogol Kongodon Goba Ang Ae Kagore Para Krumdong, Nabutongo Cheranla, Je Char Kumun Ar Char Kiria, Nabutong Pujuani Poltaida, Nabutongo Hiki Living, Nabutong Siu, Si Matinbo Siama Ritakare Ching Kiblanga, Komai Liganga Chilwani Libunga Kotang Labarea. বেসে এবে চিয়াওয়া বেমার কই থানে আমজগল চিং চিকিৎসার ইয়া খাইদ ডক্টর লাবিয়া খাইদ বে বেমার গর কুমুন রিনার ইয়া খাব থিলিওয়ানে ফাসো ন চিং চিকিৎসা রিং হনা দ ফnya খা বেসে ইসুলবা আরব সংদ নখা কারণে ফাসো চাফিলা গাইদ কামচা হন্দ বেসে হেবে কোনং খামটা মানালো চিং খামটা মানো আর কোনং মিসানালো মিসানম্ব টিওয়ারা ড্র কইলো বেসে আগো চাসি উঙ্গা এটা মাত্র 6-7 দিন থাইদ না বৌঠংব
이사링가를 차린 틴디는 비터로로 나보통보 우리 피나라오 주불로 콩살레나라오 추구리로 콩살레나라오 징 지와가나나 콩살레나라야베 베세 소골 디바라 거보 금동 나보통 퉁에 차베 나마틴 헤베치 APHLC 파티 जय कथार सार को राबोहन मन आं तोरा आश्री दं इसी को संग मथिन आरो संगा तो पाइलो थाका आरो चिंगे पोस्टारे खाए खरंग को सेमन संग संग हेबेला चिंगे पोस्टार हेबेंगो धर चिंगे एम नादी चे APHLC ने एम नादी सुलिखान दाइदो 1 2 3 4 5 हेबे फास्टा एम तोरा एकदम मास भी चलो लबे करा कोनो पइतेल नलिया बेलबो चलो जे चलो खातां तो आर्टिकल 244 बेकेदे पंसा पाचुन वेग जी माने हेबे को चलो लबो पाचुन वेग जी होना दो चलो लबो आर्टिकल 244 ए होना दो राज्य हमा राज्य लाबो लबो हो लबो बे रायजन मानगान गाडी चे तिवारो बो मान्या हिया काबो चे बो रायजो लहबो बेबो तो हेमप्रेक आ फारमान आर पु पेन चे ओ वेगजी ना जुदी बे हेमप्रेक मान्या का चे रायजो इछा का दे ए चिंगे कटार सार जुदी बो एमपी अंग्रा बे एमपी को रिजाइनस वन बेन कारफ्यू हंडो रिजाइनस हंडो ते 3 नंबर लेके दा 6 शिड्यूल aja kong pangtang wek ji handa 6 sidul do thaida thawan jainya 6 sidul lo manga 1951 net bene agolo manga be 6 sidul khong bidan go manga hongai bo eta pas bochor ma nongdo jai kathar sar phi matin sogol rada bo songane jingbo sia lo sia anga be ta nuane kunung jingsi ga je ebe khidab go do 75 mane 70 bochor lukhidondom थागाय बो लुखिदन मेबे खरंग रगो बेगाने कुनुं एबे 6 शिड्यूल खंबिदान मते चा लिखा नंग बे मते होंगा नांगो माथिन एबे 3 नंबर लिखिद बे आरब इंगलं आरात दुआन आफान राय वेगजी हंदा आरो बारचा इंगलं आरात दुआन आफान राय वेगजी हंदा बेसे इंगलं आरात दुआन आफान राय वेगजी हंदा चासी थावा चिंगे माखाने पिसा ट्राइबल रोगो दो एके ठुंगे थाना नांगो हन माथिन इसु संगाने अंग दे कार्बी आंगलं पेन दिमा हासाव पाचिं थुर वेगजी हन चिए कार्बी आंगलं आरो दिमा हासाव चासी थावा ट्राइबल रोगो तिलांगन डेभलप रिना अन्यान्य विभिन्न धरने रिउबो बिसिनादो चिंगेलो माथि चिएलो पारे आरो कोने पाहिरे फारा फिउ लिबिंगरो डिस्टार्ब रिना रे आखाबो जुदि चिं जय काठार सार को चिनि हाला रां बेसे रात रोखो लोकोय आरो नाबुथं चासी आं पासे दो बु किसा गिनिं थांयाना बहंगाराव तो बिगो नाबुथं मनफ्लेंलाव होनमान आं आश्रि दो बेसे चाथु चा पार्टीना लिगायबो चा चलगायबो आंगे आश्रिवाद सकलबो थुंगे छाबे थाबो छुइ दिन ना साथि दो तो सकलबो कुरिफाने फरबो थाइदो बेसे सकल रातगोबा आं खुमदं नाबुथं सकलबो किसिने सुबि भूत असमाथिन जय कथार सारगो चिनियस आरो चिंगे माथि पारिगो राखेना आरो चे सासाजो खेबलाङा हाजार हाजार बछराबो कुमुनथाय थां थाव हनमाथि 1996 मानो MOU साइन रुवाना SDC पार्टी नि फालजे पारा 22 ता पावर लाबाना हाजिगा बे 22 ता पावर ए पारा किछा 12 नम्बर दफाव बु साइ किरियावा मा लेखेवा थाइदा बे दं द पंचायती रुल मासे लेखेवाने हंगा बेसे दो चामगाय बो एसडीसी गबो चिं सरजिनाल याखा चागबो सरजिनाल याखा माने बेबुरे लाबाने खरंगो संगालि दं जे एसडीसी ने मुआ आरबो चिं हेमप्रेक मानो बा नथां मानो ना द फन्याखा कारण साजालि बे पारचा से साकुरी होंगा बे चांगा बे अपॉइंटमेंट नसो 10 पार अपॉइंटमेंट ओसारे बेसे एसडीसी रुए मुओ आरो नथां माना बा हेमप्रेक माना दो आर फन्याखा बेसे एथा एसडीसी दो बेदो लाबारे याखा प्लस एथा सोंथाव 244A होना बे नथां माना कारण बु खरं लेखान दाइदा बे खरं गोगा कांग्रेस 82 बछर चिनि दो चिं राद्रो चिनि हालदो तो बे नथां बो अकल कार्बि रोटी लेया चिंगा बोलो
Tiwaro garo khasi soko labo thanga pangai longambe no thang man gai do karon ching Tiwaro do no thang manang gai do hiu karbi anglongo do ching do mana raya extra ham gai do mana ra hisu rokom cha aro ebe lo mote se lina mana aro kicha district manang gai bo chinge Tiwa chat 1,50,000 living thana mano honga mano che karbiang no these ching district mano to district do man ching do ham gai bo manya ka 80,000 bochor khom daga manya ching living 1,50,000 living chal aro ching thai matro is west karbiang no bitor 35,000 35,000 man se thai dong thebo ebe 35,000 living sibo ching hebe khong bidane andaro lo thai dong aro je karbiro chasi power thai do bisi lo thai do tikel thai do thebo hagai bo nango etha ching BJP party ro ching go badi ma chapke lang ni do bajing lang do bakhala mo lang ni do hindu hone hone bekan kunu be hindu khada go do chian do nangya kha eta hindu hone hone ching go songalina nangai do norafi do go bese be BJP ro ching go basi sandi suro sai be sandi sura si go ching sai mono koila to aksikon dalo bebur thaga salega saleon man salega bene pasalo BJP go takengon madin takebane do ya ukha eta labase picha do bene khorong eta songna no thaga salega aro BJP takeon madin chobano sane bega bebo chaka eta bene paso NRC kamgo hangosongon madin ching sokol rat go sandi suros ka NRC kambo hongyam bene paso pitaka COVID-19 bemar no corona bemar bisina ba basi chingo hongo hiya PG Oscar ka living ro eta besia living ro bemar hondo basi sandi chedo nakidi sarwane polcha hondo charbane nakidi bemar nai do bemun COVID-19 hono hon matin bene paso eta nabur ching Tiwara dro hongrong chasi tribal radro bego chiran lana na moje bene paso nadiriga eta UCC RCAA abo logo pasriga tu ebe UCC RCAA logo man dangerous khada likhe do chinga khada ebe ebar cha MP election judi BJP sarkar chiniliu ebe BJP sarkar chiniga hongai do sarkar hadina manga hongai do ebe UCC RCAA logo do pura kono use rubo eta use riga hongai ching nadino UCC nadino CAA hono ya bene khada goro bangai tiwali bingbo si pangal tribal ako pangcharo si abo tade bese tau ang be social media ne tweedina burthongre alochona rina pichara to pelo ching sina nang siga hongai do ching khena bosi aro sia khai do ching khena sia aro kone chapke ago puji manya bese ang nabota ek hosa khada lo songdo aro hebe khana thot badilo naburungo nido besi andulono paman satro satrir bokhop manda bahut dol kongoton bokhop mando thangni do nakana giride begane hebe khorong no bega hongdo konong jingono UCC ni khada da jinge be abo sonaton dharmo ne nem rokom godo jingo palena rea hon manjin se lekinal do puja patol rina rea negeri mindai kumaria nakini misawani bo bondong no begane songdo bu one nation one language one culture one religion hondo ki chati nolana bone che Tiwa jade khada gobo sunga manya ka chingpuja patol go manya okol Tiwa ya somostro tribal chat logo Tiwa karbe garo khasi kuki ringma naga dimasa sop chinge aboru do komanliugo do bebur be sarkar nadiriu riubo he kamango মানে যে ধর্মর চাকাং লিব আর মাঠ খরং চাকাং লিব বেগল UCC বেবুর এটা বর্তমান পাস রুয়ার আর সি এদবে পাহেরা টেসে ফারা লাভ মাটিন লিবিং লাবব চিংি মাটি পারু খেজমসা অস্কাউন গাইডে চিংগা বাটু থাও বাটু চাও বেগানে কোনো চে সা সাজে ছুটুরো বাটু ন থাও বেগানে কোনো চিং ছেরান থানা ন মাকাইডে চিংগো রাবন গাইডে হেবে নিয়ম নীতি go রাখি দনা কারণে ব্লক রিনা কারণে বাদি রিগাই থাঙতে সব চাই আইন সিওয়া বা সিওয়া লিভিং ফোনা লিভিং গছে চিংখসনা মানে এটা চিং এবে এমপি ইলেকশন এটা এমপি ইলেকশন 26 তারিখ 26 ডেট বে 26 তারিখ এবে এমপি ইলেকশন হঙ এবে এমপি ইলেকশন নাবুর চিঙে Tiwaro toelo khosela to
overall Assam, overall India, Ching Tiwa Chade Para, MP Tuyo Song Honga de Ponya, Biganoli Ching Agbo, Tiwa Saton Tang, Choltane Somabe, T6 Para, Bijo Pitawa Son Sibo, Ching Promandrini Domang, Akpara, Urun Mantago, Ching Abo EDSF. ADS party hong matin ching tios toma bulo forman mangangye ching chasi sestar gai bohongya bese ching bu deal parliament che khada gobo tiwa chade khai korong gobo kroma ba bu songa karone egama kumun living ho manuje jate ching gobo rab lango ching gobo songo honane living go eta pichar mandong be living long do je I Kathar honorable je I Kathar IAS retired officer bebur re angtau chuisat bochor ang cholthai dong APHLC party jonmo de living long do je I Kathar honorable je I Kathar IAS retired officer bebur re angtau chuisat bochor ang cholthai dong APHLC party jonmo dine phara APHLC party jonmo to 21 January 2019 সনে জন্ম হঙানে তাও 2024 তো এবেসি দিন আংব টিবা চাটে হিসাব সান্দি সু দং লিথাই দং বেবরে আর বেবুরো থংগল আঙাথিয়া চে টিবা চাটা কারণে খাটা পুজিয়স্ত আর অন্যান্য চাটা কারণে খাই খরং সমস্ত বেসে খাই খরং বেগামাং দ আর চিংখেনা কইদ বেসে saya kalau sunggang cing mana nanga do thai do isu karbi anglong autonomous council okor karbi roe autonomous council hiya be cing sob tribal roe autonomous council to karbi hon matin na mung manga karbi roe bedani jonokhongka pangane khunung bisi dino council khejo ana pandao karbi roe mungo oskabo karon bedani living pangane khunung bese Ching khom rodo ebe khongbidan ningo thai ba aro ain ningo thai dongbo be soman chole chanan matin bebuchi council lo hongai bo chodong council pisana ongai do ching do district do manya ka chasi purnu gai bo regional council nole village council se mano aro karbi anglong council lo total 30 jon MEC thau bu 30 jone bitora 26 jon 26 candidate ba constituency ne candidate etu waije bu chiniu be chiniwa dong de election khela mana election khela ne candidate long do 26 jon aro 4 jon dong do gov nominated MEC ere 4 jon aro 26 jon 30 jon de gov nominated MEC do be bisinal be khongbidan likhan thai do etao congress si bochor khakon riga council bisina bo chiching tiwarwa do hare thakai bo chini gai bo be do cha do tawalagin bo mungnai khorongcha gov nominated MEC oston matin aro garorwa bocha kukiring marwa bocha charba na bocha sob pelek chada se oso pese eta mana nanga dehigang do cha chadro election khel matin chinia be chadro ase gov nominated MEC oso mano be bo makhane pisanga no mano makhane pisate char makhane pisaro do hongde gamang do karbi Tiwa, Garo, Dimasa, Khasi, Nagarengma, Kuki, Emunung do ching makhane pisa aro thai de ke daman ang emunu kwancha hemun charlong do chinge 6 schedule under thai dong aro chinglo tribal living bese hebe mote ching udhikar thai da aro sokole bo udhikar thai da bese tha be tao BJP ro thaya ligai da BJP na votos kai basiman dipodongo aro BJP ne thaya ligai da votos kai da nadiman thangya na buthong bese sai phimos bese BJP na judi aro sarkar hade na son gai do chingdo hiu do nijigolo mare lawama khomai lawama hobo tiwara dro bese ang chapkya ne khadaiya belo aro che tia village council e khada go sai songhalong che tia village council e isu lekhan khai do nadi ebe lo che tia village council isu ebe 6 sidul khongbidan ebe khongbidan ka pasanya ebe do 6 sidul khongbidan do ka mang do bharate khongbidan 12 tha dopha dai do 12 tha dopha ni para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 la lagin bu likhane da bue para 1 2 3 4
5 6 be 6 do paulo buche tribal e khata thaida bharate khong ne bue phara lo hon ma thine be khong bidan do hon do be gane 6 number do pau thane kunu lo 6 sidul hona do chak 6 man be 6 number do pau kahini likhan de chinge tribal a karone mane udhikar likhan thaida bese be sidul hona do char ching tribal chat ro go be gane 6 number lekhewane ba khai korong thawane do pha hong do 6 number aro belo ching tribal chat besulo be sidolo man lekhani hong do bese chinge tiwa council nadima khorong thaida isu lekhedon do ya ebega nugalo na ebesu ang foresto Assam Panchayat Act 1994 isu lekhedo part 11 of the Constitution provides for Constitution of the Panchayats. Whoever Article 243M excludes the tribal areas of the 6th schedule from the operation of this part areas declared as village council areas under the provisions of the Lalong Tiwa Autonomous Council Act 1995 are not tribal areas under the 6th schedule. Thus, Assam Panchayat Act 1994 and Assam Municipal Act 1994 would continue to apply even in village council areas. The mandate of the Constitution in Article 243B has to be followed and Panchayat election must be held for the area covered by the Lalong Tiwa Autonomous Council Act 1995. Hebelong do Tiwa Village Council osane tekai do isu ko ohona lido hebe khorongola aro nina noto je ekosong do the mandate of the Constitution in Article 243B has to be followed and Panchayat election must be held for the area covered by the Lalong Tiwa Autonomous Council Act 1995. Mane chinge Tiwa Village Council under do Panchayat election bo honga rao hon matin likhan thai do te Panchayat jodi thai do longa do Tiwa Village Council do vilulo cha bese sokol Tiwa rat bo cheran lana mano Panchayat thai do honga do be do 5th schedule 6th schedule ya first number bharate সংবিধান first number do phau likhan thai do besu do sokol chat bo Finarao, Chanarao, Tanarao, election killarao, vote bosarao, sakuri bolanarao, oinaino, bibino, 1 to 100 rinarao, because a Panchayat. Tao chinge tribal